wethu singayi ngokolanda kodwa siya ngokujula nokuyithoba phambi kwenkosi nokukhumbula ukuthi singobani phambi kukaNkulunkulu, ukuthi mkhulu ophezulu bazalwane, ukuthi mkhulu ongakithi, ukuthi uyasabeka yena yedwa bazalwane. Uma siya kuye asiyi noma sifana uma siyana ebantwini, kodwa kufanele simethembe bese siyamsaba. Uyawuphendula uJehova umkhuleko. Mighty Jesus, angaze bazalwane ngambona ngaphenduli lutho kumina. Haleluya. Angaze bazalwane ngimbone uJehova angaphenduli lutho kumina. Ingakho bazalwane ngiyayinikela to speak the truth of God bazalwane, ukuthi ngempela uyaphendula. uJehova uyaphendula imikhuleko yethu. uJehova uyeswa bazalwane. uJehova uyasilwela, uyasipheyivela the way Lord. Mighty Jesus, uNkulunkulu uyawuphendula umkhuleko. Masingakhuleki bazalwane ngokubheka, asingakhuleki bazalwane sibheke ngamehlo enyama, kodwa ake sijule ukuze sifinyelele kumoya bazalwane, siyehlele emfihlakalweni egameni likaJesu. Kufanele bazalwane siyehle siye emadolweni. Haleluya. Sakwazi nokukhuleka sesiguqe phansi ngamadolo ukubiza iwundlu likaNkulunkulu bazalwane. Kuyasidinga ukuthi siwe phansi ngamadolo kwesinye isikhathi uma simdinga uJehova, sinciphe bazalwane, siyehlele emadolweni. Mighty Jesus, dingabheka ibandla ukuthi libheka ngakuphi, kodwa silalele isizulu ngalapha lisikhomba ngakhona ukuthi the direction of spirit isidirectela ngakuphi bazalwane. Singabheka ibandla ukuthi lona likhuleka lime kanjani. Haleluya. Uyakwehlisa umoya oyingcwele, uyakusiza uJehova. uJehova uyakhuluma when you are in a prayer bazalwane, uyayichazela umoya oyingcwele uma sekufanele ukuthi uyehlela amadolweni, ulanda amandla kaJehova, uyithobe phambi kwenkosi. Liyehlisa ulu likhulume endlebeni komntwana kaNkulunkulu omlalelayo. Umntwana kaJehova olalela uJehova uyakhuluma uJehova ukuthi yehlela emadolweni. Mighty Jesus, yehla ube mncane, yehlele enkosini. Mighty Jesus, uJehova uyayiphendulela bazalwane. uJehova uyakhuluma, umoya kaNkulunkulu uyayikhulumela. Akusadingi bazalwane ukuthi sibuse, kodwa kufuna sike sijule, sike sehlele emfihlakalweni, sike silanda amandla okunqoba kule mpi esibhekene nayo. uJehova uyawuphendula, liyawuphendula iwundlu lenkosi, uyawuphendula usimakade noma kungaba side isikhathi, kodwa uyawuphendula. Uzwile uJehova umkhuleko, uyawuphendula. Mighty Jesus, ake sehlelene ekujuleni, ake singarelax bazalwane. Uma sibona ngathi siyancipha isimo se-coronavirus bese siyarelaxa. Mighty Jesus, haleluya. Esikhathini sokuqala bese kuze kukhuleka nabantwana abangasamazi uNkulunkulu, kodwa namhlanje the situation becomes better. Ibandla lonke liyarelaxa. Julani bandla lenkosi, julela nenkosini, julani bazalwane. Ake sijule, ake simethembe, ake simesabe, ake silibize igama lakhe ngokungajwayelekile bazalwane. Singalibisi ngokulijwayela, kodwa kube khona respect. Simesabe, simasi ukuthi sikhuluma noNkulunkulu, ukuthi uma sisa kuye ngempela sidela konke ubumnandi, zonke izinto ezikhona bazalwane. Bese siya kuye, siya sisodwa, silanda amandla, siya singenalutho, siya singaphathanga lutho, ngoba siyazi bazalwane ukuthi konke kuye kukhona. Ntambama moya kaNkulunkulu bazalwane asazothatha indawo enhlizweni yakho egameni likaJesu. Ake singazenzi bazalwane ukuthi siujwayele, kodwa makube lesibani semfihlakalo ephilayo ngaphakathi kwethu.
makube lo moya kaNkulunkulu olithi iBhayibheli uyawuqonda umoya kaNkulunkulu, uyasiqonda uJehova bazalwane. Lo moya kaNkulunkulu ongaphakathi kithi uJehova uyawuqonda, uyasazi bazalwane. Uma sikhala kuye ngenhliziyo emnene uyasazi bazalwane. Uma sindlulisa imessage akukho okufihliwe phambi kobuso bakhe. Haleluya. uJehova uyosiphendula, uyaphendula uJehova. uSimakade uyaphendula. Lithi iBhayibheli lo moya kaNkulunkulu esawamkela wasenza ukuthi sibe ngabantwana, singasibo ngabantwana bakaNkulunkulu, kodwa ngalo moya kaJehova sayenziwa thina ukuthi sibe ngabantwana bemfihlakalo yezulu, sibe ngabantwana abazothwala amandla kaJehova, sibe ngabantwana abazoyenza intando kaNkulunkulu emhlabeni noma kumnyama. Mighty Jesus. Abantwana bokukholwa, abantwana abangaliphathi ngesi, abantwana abangamlibali umoya kaNkulunkulu, abantwana abangaphuma esandleni somdali, abantwana abangasoze baphuma esandleni sombumbi abayohlala kuso kuze kube naphakade, abantwana abamesabayo, abantwana abafundisiwe, abafundiswa ngumoya kaJehova, wabakhipha esonweni, wabalungisisisa. Haleluya. Baze baliqonde ivangeli likaNkulunkulu. Namhlanje mama bazalwane, lo moya kaJehova, lo moya kaJehova ongaphakathi kithi, lo moya kaJehova ongaphakathi kithi bazalwane, lesakhelo semfihlakalo yezulu esingaphakathi kwakho namhlanje ntambama ake siguqulwe sithola amandla evangeli. Haleluya. Mighty Jesus. Umoya kaJehova ongaphakathi kithi, umoya kaJehova odinga abazalwane ukusetshenziswa, odinga abazalwane ukuphatha ngobungcwele, odinga abazalwane ukugcina kumzalwane ngomusa kaJehova. Mighty Jesus. Ngiyabonga abazalwane. Ntambama lo moya kaJehova, lo moya oyingcwele, lo moya kaJehova, umoya kaJehova makangashi ngaphakathi kwakho, makangapheli lo moya kaNkulunkulu. Haleluya. Haleluya. Mighty Jesus. Lo mthombo ophilayo, lo mthombo kaJehova ongaphakathi kuwe mzalwane, mawungashi iqiniso likaNkulunkulu, malingapheli emqondweni wakho. Mighty Jesus. Mighty Jesus. Ake sibuyele bazalwane emadolweni silanda amandla ukuthi le mfihlakalo kaNkulunkulu isebenze ngaphakathi kithi, yesimphule bazalwane ngegama likaJesu. I thank you bazalwane. I thank God for everything. Ngibonga umusa kaNkulunkulu. Ngithi ntambama lo moya kaJehova, lo moya oyingcwele bazalwane, makangashi, makangaqimi lo mlilo ongaphakathi kithi, lo mlilo wemfihlakalo yezulu makangaqimi egameni likaJesu. I bless the name of the Lord. Baba wethu ongcwele, yise wenkosi yethu uJesu, siyabonga. Sibonga konke dwala lethu, sibonga nomoya osiphe wona, sibonga le mfihlakalo Baba. We thank you, Lord. I bless your name in the mighty name of Jesus. Lord, take your glory in Jesus' name. Thank you, Lord. Amen.